Mayam Krumzari adum Impact News ni Impact News ki Manu Hutnada Wangum Lalpal na Mayam Taram Sari ngasi Manu Hutnada kanagadu topic si Maroina Manipur Miam ni yam na Korana ngai nariba dumba yam Korana lekai kuding the mafam home kuding the village kuding the district kuding mukta Manipur Puma the whole state Miam the nganariba yam the hot topic avatar Manipur da popular government no akarmatam the same kuni havni aduga masiga marilina Manipur gi hana chimense and birent aduga Manipur gi Maharaja su wadiba MP lesima sana zawbasi Delhi the sakibni Delhi the sakramatung the Union Home Minister Amit Shah unaruduna anir unahai habi report ni aduga makoi halakre haribu Manipur state ki leader ni si halakre halakibaga makoi ni maikaidigi permission the phongdokpasi Impal International Airport da makoi na phongdokpasi Amit Shah wari sana matamda Manipur da hojujik laiba fibam abida situation si yenglaga popular government sembe matang si khanagani habni aduga popular government ama Manipur da semba ba center gi su apamani not only Manipur myang gi apam badana te masi center gi su apamani adubu laiba situation laiba film si yenga matung da khanagani habu hamduni live si aduga loin Manipur gi territorial integrity Manipur gi apun bu saktam di aduma intact laigani haina central government ki maikhaidagi Union Home Minister Amit Shah na aduma hanadagi thamu wa hamsi amkasu reassurance thamu wa hamduni aduga loinena Manipur laiba issue asigi mapung fa ba solution ama porot na bagi domba maigai da sanction bagi hona bagi mami lambi da yatli habagi tuan khon kya lakuni aduna taseng na central government Manipur da popular government na taseng na semba pamba taragadi hoji fawda koina film yengdu lebsi karam makhalgi film no aduga film asi yengi wasi da central government amro ina karam hongi challenges thengnari bagi habadu gamari na ngasi Impact News na new government based on situation Amit Shah podok statement si kotraga ngasi gi manon nagi topic silo ko sabni ngasi topic da khane nainan ni Impact News ki studio langsin library agi yet thang tham lebsi oza rinku khumuksam Imphal Times editor oza rinku amatarang sorry oza rinku ge hek thang library sino oza RK Anand XMLA oza an mustarang sorry oza an ge hek thang library sino oza TH Sujata ima ge maina ge convener ni oza Sujata mustarang sorry yana bu question si oza Sujata lak saki maroina Manipur Chief Minister oiramba N Biren Manipur gi ningthau MP le sema sana jawba Delhi da Union Home Minister Amit Shah unalure tang anir unai habani satkiba numitu gi athengwada amaga nongalaga amuk unai yam chang na yam kuina wari sana bagi bungame na wari sana bagi report le aduna wari sana kan sida maruya Amit Shah mawang dam da phongdok khidre wa phomai tare ngasi bauta MLA sing ni phumari punchal le akoi lengak sen no ready leire habagi ton ba statement leikre aduna central government na MLA sing marakta leader makhalakpada akoi adum yagni habagi report leikre koigi loina governor da makoina takshan ki report leikre Union Home Minister da Amit Shah da zero percent bagi report leikre adubu hazu for the central government ki makhadigi maruina Union Home Minister Amit Shah kaidigi Manipur da popular government ama sem na bagi install tong na bagi wafam si phongdok pa leikre tare adubu ngasi di koigi N Biren na phongdok pa statement matung ina Manipur da popular government sem basi center ki apamani tawu phibam gi matung ina central government na Manipur da popular government ama sem ba habisi khanagani habani sina takpun hazu for the khanabi phim di leikta bagi statement duri CM statement unar mutungda PDB statement sida as a civil society organization leader moina imagi meragi convener moina command respond tawni command reaction tawni aha motada kaigi impact to ingbira me punam ki mo hamda punam jeri adu ngasi panelist oina phambi ba koi tamo ringo amasung tamo na hamda su adu rampa si taseng na sigi pot khudin ma se koi di tamandana su praja khoi gi oina di taning dre ko je siyo su oina su taning dre maramdi masigi potse moina han chalam dai da su laiba khoigi Manipur oriba situation sigi matang sigi indhana bu khona ba ki tobu chapani su hai adubu aina haina khoina haidi tasengna mana hairei pot tu di khoigi Manipur ka heloi adu de adu hairei pot di adu haidana laiba pot ne ba adu gi mana pamawi haraga di mana ko su matam tu da khoigi resign to hanba matam tu da nang akoi gi keno di smai thamba ya da bani na backup plan ama moi adagi su thola kan resign to khibani ko CM duna ko adu matam du da any person moi gi leiriba moi gi ruling gi MLA sing haitare moi BJP gi kai du da backup plan oina moi da tasing na khoi gi sarkar le haning boi ta di adu da su dum torok pa ya ba po ne ba adu puna mak to amata taw da gai tha hom je pyar thamba kan da khoi na sidi taseng na mu pyar sinda mu taseng na rule se chap mana na equivalent chatlaga di akhoi su praja so dum warswa na khang ba na lembane adu su amata chalakta ba masamang na free movement ne haraga ngasi bok to chalhan bangam da ba adu gumba center da phammi ba mi duna akhoi gi sarkar semdoi ni haraga tara lai ba muis angak pane ba ko maramdi migi tawbam thokpa thodang do loba ngamdrawa free movement have the state na loba sunata ba center na loba pot bok ta ngasi bo made kano march ke 8 te gi na ngasi bok chalhan ba ngamda ba pot mana haira khoina tar lai se kari gi no ba
तसेंग अखोना सरकार सेमजे के हादि अखो स्टेट के सब्जेक्ट नि होय मोय पार्टी की लीडर खंडो खंजिन हाबदो तोंगाम अदु येंबे याबदि येंगेदना अखोना हादि अदुनेबा लेरिबा 44 तो गवर्नर द मोय चे पिसलो खोय सरकार मोय लीडर की दी यारे वो एपेले अदु तादि अखोय प्रजा तसेंग नुसिबोय तादि अखोना हाइना सोन द पिसलो हाबने मोय दिल्ली द अनि चेन बा अहुम चेन बदु चेलो हाब नतेबा दिल्ली द अमिसा नंगा इगा वाई सना बेगी वारी दुदी ए बुंगो तौनी ने सोइदना तौनी ने सेम कनी ने हाब की वादुदी अदुदी अखोय न्यूट्रल की वारी भावेली सुम साना बे वानेबा अखोयना तसेंग न तौगी खलगदी मोय सिदा यानरगा मोय 44 की गवर्नर पिसलमो अदु मतुं गवर्नर की स्माई थ्रू द थाजरनी अदुगा सिदगी मोय की के हाइतारे मोय की रिप्रेजेंटेटिव अनि ओइना अहुम ओरगेरा चलगा ए अखोय सुमाइना गवर्नर सु पिसलमे अदो गवर्नर की पिफम तो पिरे अखोय पार्टी की ओइना सु सुमाइना मोय प्रेसिडेंट सु चले हाबने नहानदगी अदो अदमाइना तौर तौबा अदो तादि अखोय सु तागेबा नतदना मोय की ngahak चनुरगा हलागी बगी ड्रामा अमु मीडिया थोलंगांगपा चलमदाय गे मुंग हांगांगपा मदो अखोय तानिंगद्रेबा हुजिक ओइरेबा पोच करिनोबा ngasi ngarang तौगिबा मैम द अंगांग याम द कइनो तौबा मे क्याम सुई इसिंग इचाउगी तौबा मतम द कनाना नो तौगिदो अदुम मैम लेरिबा सिचुएशन से तौगदब मीन अमता तौदगे अखोय प्रजानो लोय हाला काउगे मनिंग ममांग को चेंचेंगे होना लेरे अदुग मोयना दिल्ली चलगा मणिपुरी कहलोय हाबनी पामबदी पामबनी पामबगरी तौरोदना कदुबगी अदुदी फरे बुंगो नोय लाबनी ने मादो होलगे अखोय सिदगी सि लेपे तोमबदो दु ओइरनी अदुगुब डिसीजन अमा पुरो लाओबा अदु तादि खो बेस हाइगेबा ओके फिबम अमा येंग करी फिबम नो येंग दो अखोय मैते मैम से लोय तुमबदुरा बंगाई दोसे ओके अदुरा बंगाई दुसे होइदा अदु हंग अनेबा अखोय मैते मैम से लोय लेहो मांगन खर बतुंगदा लेमहौरिबा फुरुप सिंदुगी दमक तो मोय लेहौदोरिबा फिबम मदु अदु तारेबा मरमदी कईगिनो हबददी अखोय नंगा सि लेरिबा पुंसी सेउ माइकै मरी लान यादगै सरकार पालिंगाय दम लेरे हुजिसु अमुक ngमदरे मोयना तो बोसु ngमदरे कनाम करम फिबम नो बियें दुसे करम फिबम येंगिदुइनो करम कनो येंगिदुइनो बा तौगेदि नाहना तौथरक यारेना मणिपुर की गाड़ी अमा बौता माइगी कनो दु चप्पंग मक्तरबा मणिपुर की खोगी सर्विस की गाड़ी दु बौता गवर्नमेंट की गाड़ी दु बौता मणिपुर थादना चलो हारपा लंबल कनो से करम फिबम येंगी गायनोबा कनानो मोयना गाइसे लाई लागा हाइबदुरा मोयना गाइसे अदुना यामना तानिंगदे अदुना सुंबसिदी अखोयद हाइबिरनु सेंटर की वादे खोसिदा पुसनबिरा अनोबा मोना तौगे हरगदी लेमौरिबो मोय सिदा लेरिबा रूलिंग हुजिक मोय सस्पेंड लेरिबा कांगुदो अदुना अमतंग गवर्नर द चे पिसन बिरुरो अदुगा मोय गवर्नर दुना चे थाजरनी मदुगी मतम दु येंगजरगे नतदना ने अतोपा लांगफांगी अनि ना मुंगांग अहुम ना मुंगा मीडिया दा माइना थोपिरा अनु हाबसे आई ngasi डिस्कशन की थोंदो हाइजगे मरमदि पजा याम पेंदरे नहान मक्तर क्याम सोई अदु तारगदी खोगी हानागी चिमिन से एन बिरेन मुसुंग एमपी लेसिमा सना जवानी ना यूनियन होम समिसा उनरुबगी खोंचत सिगे आउटकम सी मियाम ना तारिंग दब काना खंग दब आउटकम हमनि लौहि अदु कमाइदा लौरै दोइनो मरमदि माना रिजाइन तौगी दु करी करम बैकग्राउंड तौरि लोबा अखोय मैतै अखोय सिदै जे लैबा प्रजा माम द मा रिजाइन तौ हाइगिब्रा मा दिल्ली दा कौबने ना चार्टर फ्लाइट तोंग चखरे चखरब मतुंगदा मोयगी कनोगी नॉर्थ ईस्ट की इंचार्ज ने पूरा लागा गवर्नर चंगगा प्रेसिडेंट याव चंगगा रिजाइन तौरे ना लास्ट अखोय द खंगले करी नो मोय न खनरिबा पोसे मा बौता दुमाइना तहलब मीदुना ngasi सेमनि हारगा लेदोइसे अखोय करम हाजब नो मोयना थमदोइसे आई ओदी यार वो एपेले नोगी सरकार नोगी पार्टी सु पेले नोगी म्याम सु पेले हारगा थोलकने बगोइदी मदुगी वादु वा ओइना मणिपुर द पुस्किन बिरकनो बगोइदी हुजिति पेंद्रे बयाम थिना मा बौता कसु खनबगिने न कौसन की पोतुना पबा थोलगा हे असेंबली तो तौरगदि अखोयसु मियाम द खंजरिना अवाबा ना म्याम सिगी कैगुम खरा बिल दो पास तौदन खोतना अंगांग असिगी 80 नि हाइ लेरिबो खुंगु गदुगी खुंगा पने लेबा म्याम सिगी मोयगी से सेंग हैव द विलेज वॉलंटियर नि चम चम बनि खोपनि हाइबगी पोतु इनदना पास तौरगा सेंटर द थाना बन खनबो पोतु अदुबो फमंदरे मोयना अदुम कनो असेंबली दो कनो तो हनगरे ओके अदु तादी अदु द करिनो बखोइना तौदोसे मागी मसाना आई रिजाइन तो हंदुइने खंगदना चखरगा कौरबनी ने चेलुरा कांदा लागा तो हनब पोतु न ngasi अदु हाइरकपदा खोइना करम बैकग्राउंड दा थाजदोइनो ओके थगचयो जसो मरोइना हजि फोगदा कोई हाना चिमिन एन बिरेन मुसुंग एमपी लेसिमा सना जौगो अनिना कोई यूनियन होम समिसा उनरुगा हलकपगी खोंचत अदुगा मखोगी आउटकम सी मसी कानाबो थोइना लेते अदुगा मखोइना तौरिबसी अ काइंड ऑफ ड्रामा हाइबा तारे अदुगी मोंगनि मसी मखोइना फोंदोकपा असिगी वफम सी तानिंगद्रबा हाइतारे मियामना हंजन हंजन तारागा लेरो अदु वफम ओइबने मसी तानिंगदे फिल्म दलाई अदुगा यूनियन होम समिसा मे कैगी मणिपुर द पॉपुलर गवर्नमेंट सेम्ब हाबिसी मणिपुर गी लेरिबा फिल्म सी येंगलगा खनगनि हाबनि फिल्म सी करम मखोगी फिल्म येंगदोइनो होजिक्सी मैतै सी मुतपा गाइबगी फिल्म दुरा हाबगी अचौबो वहंगम लाई अदुगा मरोइना फ्री मूवमेंट हाबा तारे हाउकिबा मार्च 8 तगी मणिपुर पोमदा फ्री मूवमेंट चनाहनगनी हाइना यूनियन होम समिसाना थामखिबा वहम असिमक मपुंग फाना थबक ओइना पांथोकप ngamdro mahakna manipur da gamin ama semba habisi patokram ngamgadrino habagi thajaba walpoi film duni aina oja anand laksang ju oja nan maroina film si karam khulgi film yengadoino habaduni
yam imagi menagi makedi gi thambi yam so statement ama tare Manipur gi indigenous people sing maroi na maitai mut pangai bagi film tungai ga dre ba wang du ni aduna you know how Amit Shah gi statement sida Manipur da popular government na thambai si center su pami masi adu phibam nu yenga khana gani ha hom sini si matang si yenga du film si kari no ha hom lai ojanan kamai yim Manipur gi hujik label center na khoi di yeng ba prime minister na home minister na de gi khoi da as a people as a community as a political entity hai tare ko khoi di yeng me an sing asi bok si hana dai so khoi sum fil to lai India de pun gi matam da gi hai tare ko nampun pulan gi bi gi hai jage mai na dum koi si we have never been treated tonight as a normal Indian citizen no mo na koi to treat to gi manav thak to tham gi level playing was a koi suna lagte yo thengnarakti hai tare thengnarakti ai so admit to ta me koi thengnarakti discrimination ni koi na face to lak pase hujik so politically satra oiringai da su college da su hujik as a people hai da as a normal ke no na state ki activities me involved to su center da khoi di yeng mi yeng si di khoi we are looked down khoi se handa na yeng mi yeng du ne aduna I want to feel the radio music say kading ang no hai ba su ba ta andre because hai bdi center sumai nong manama the last 23 de gina 2023 de gina jo lakh hiba center gi different versions na hai tare ko Manipur si kamai describe tawi kanada mong blame tawi high court mu toksan ni mapan gi kambu da mu toksan ni ati gi adu tawi ada tawi cry num soi ne they keep changing their statement no change tawle the sigi tangkak si da I want to filter receive si yam the concrete over central government na India government na hai tai se Manipur gi territorial integrity unity matang yam the concrete over kari step lo ru ge se ni public demand ya khoi isam na 2001 da khoi gi kano gi hai tare June 18 thokram 2001 gi da mayam public ki uprising lak tana party lai gidre matam da MLA lai gidre government lai gidre de assembly le han gidre hai tare ko yamne even anti India we keno bok tu yam step out mayam matam da miyam na tongning si ta urabane ba adu matung da but matamdagi government na hai tai bas pilot BJP government do NDA government hai tai matamdagi moina sensible enough to nai hai jage akhoi gi Manipur gi issues se core issues se understand or consider masidi yar ro na without territorial limits in a Bangkok declaration to do June 14 na to ba adu gi do sometime in 2000 same year to 2000 July gi tang kuni thoi da koi prime minister delegate me apsa isam yaung na chatle du ne 27 or 28 ani without territorial limits na akoi ceasefire si to roi akoi to steps la len hando khep se but hujik si I ni am kijeri sai ngon filter is I am a product of June 18 gi territorial integrity movement gi product ne ba khoi de matam da mai rak ta government lai ta gi PR me am theng gi ba gi PR hanjal hal kan da khoi MLA ga loi gi dre matam government lai gi dre gi fresh election tor ga mandate tor ga no election ga tor ga matam no government la ki ba adu gi product work pani na ngasi aina comparison na mai tongning bse ngasi thoi si matam dagi is now with due respect to the Naga movement ko matam dagi agreement Bangkok declarations that the NSNIM and government of GOI ni taunarib duga maduda khoina phangakhiba impact madu ye kana baduga ngasi khoi handaki lan sida haide lan haidi and it's a creation engineer to lan haijarage ko mase government of India yam sauning ni ain haidu se they have created this issue masi 2024 the Amit Shah na declare to weba India sidagi insurgency oigera separatist movement oigera anything nationalism hai the nationalites me amse loi loisan ne na loisan agreement it may be agreements crush to bani khangde fake encounters ni khangde somehow militarily to loisan hai gi bane ba adugi target ta Manipur se moi gi picture yam chau be agenda ne ba okay aduna handak thoi bi rang se di through cookie I'm telling the truth government of India tasnu ko through cookie moi appeasement roga election na ma moi sina thore ba moi noi political demands me am se
cookie homeland वगैरह दो वगैरह दा वगैरह this will be considered ऐसे बोने openly याथोबो पोट हमने मालूम दा openly याथोबो पोट ने मोई मरत के हाइडोर पकाता नहीं अदर मोई सिस्टम हम लोग का okay अकोई government formation we have helped you BJP is the government लागनो होने अब दा कोई मतिंग पांगरे election दा अकोई underground में हमसे के शूड लई में हमसे लोग engage तरोगा पैसा में हमसे आते इतने में हम काई तरोगा BJP government installed already state दा but what about our demand है वो question ये चाउन लाखी है सी तसेंगना तौगिबगी मतांगदा सामना अखोई द खंगदाय कदा अखोई रिसर्च वर्क दा दगी स्कॉलर्स में आना पीबा मोई ओपिनियन मोई फाइंडिंग्स में आदार सी इंसर्जेंसी से मुथत अंदर मोहना बदा कुकी थ्रू कुकी प्रॉक्सी वातरगा अखोई नागा इंसर्जेंस ने माइटी इंसर्जेंस ना जैसे वारी साबी आदरगदी if they don't come on say talk हाई तारीख को एग्रीमेंट वारी साबी टेबल आदि negotiating table ला वो याद रखा दी मोई सी by use of this cookie militants में आम अदिके मोई में आम सिंग सी नरगा कोई सी मुंथन नंबर की प्लान तो रेस लाइक तस्वीर वो कोई थिंग ना बदी को scholars में आम ने इबदो I think that is being engineered by India मज़े लोइशन ना बहुत ना बदा I want to filter already was say that attempt very serious attempt Cookie sinner, cookie lalo sinner, ma'am from across the border, lakpa terrorist, ma'am sinner, cookie lalo, ma'am crust on about pressure toba, ma'am sinner pressure toba. Even they even went to the extent of engineering conflict situation. May take a cookie. I remember she was a creator orga. Moy ma'am se force out orga, lalo ma'am se loiching toga. What is sana about Tajama, India government, low in a mind Tazeba. Okay, that's my belief. Coming to that point. No, please, not question to get later part of the overcome. I hiding it. Madugi experiment to fail with then low. Was it Laloba? This is what I guess source the guinea. Handaki ranks in the Maramurga Lalobukam, Hengakurgese, government of the Cooksie among them. Always to come near. Maybe Mizaki among the Lalobu Miam Yaukrib. Hana Lalobu recruit among them say. In terms of thousands, the hundreds, the thousands recruit of Togreb. See, in the government, major policy failure, never say. Anna, see me, I'm saying, see later, Banina. It has come to the open. Maman told everyone has come to know. Kangamani was see, government Matamama crisis. Tengnaba ngamda badagi Biren government ngamdre Biren was made to force to resign. Moy MLA maya moy minister maya mo khutangam gidre. Manipur was divided. Aina thazaza bada Biren kauraga Amit Shah na home minister tauraga Biren nang valley senaro aina ching senagabe concept ma airport kitang khandar tauraga press conference na mare ID valley maya no ki mera paibi maya satra maya deriva ata ite maya forces maya nang na you take care. I think it of Giga and Hyper Miam sings here. It is size the neighbor. More the Torres cookie is Torga, buffer zone, semi red zone, semi which is divided or terminated. Those are like home the India government key Lalhovaluation of a policy, she fell over Targadi, fell over Possi in the Gamina, Makuna accept over, not accept Todo Targos, fell over Possi, some tone over, rectified on over. The Hona the Bugima Mimdi don't tie in over. But I know hiding is I think it's in the government policy failure, they have to number one. Number two, the Mogi failure, I question my days we are being used as guinea pigs. Experimental community in a question that we say. Or holding us at a ransom the Tamaga Mogi bigger game plans at a trap or a quickie separatist movement solution of one of the Naga, one of the Torombe experiment and the failure of Panina. First, Bidian step down to Roka, the assembly dissolved of the Noda. Moigi Emily Mandudi buffer zone, Sema Matamda, Quichanga, population transfer to Roga, Mayam Sing Mogi Lamni, Equilam never claims it's justified of no one the guard or Ranga Agasito Matamsida, Kaito Bungam Gidraba, Emily may Makutaka surrender to Romeando. Karigidamte assembly dissolved of the Tamaga, government the quickie suspended animation Tamaga, Moy governments of Lado Honabagi, Rumum so in Lorem is a Kaginoation. That is a picture. Masika Rubila Inosimo experiment failed with as government told to by say a must name Moidi. Okay. She told him Hoda Panema. She did a queen Yadori Yaro Doribra Nasi
na buffer zone kamai da break tawdor mo camps me amama sound as many as 14 sudale nai me 14 camps in 2200 mo gi militants me mo da balising ta dr rupi tam me am adi mapari sang ko me am sigi agreement me am ma ngasi suspend tor mo da bargain tawnori me am sing ai da tab da di mo gi su kangbu gi group ka su non su kangbu gi mo marakta minister ani torga si government form tor by arrangement nam se tawin tai ko what is this Government of India mo experiment fail or consider mo si government am install to mo image career dynamic control to no ba etem aman in law not for the people of Manipur ai gi opinion ni ko aduna government of India gi mo gi larger game plan sa kari no se khoi sum sahi ani makhai sujal ka da sahi ani mathak ta fight la khram tawri me am se lo ne analyze to kan conclusion what points to the kadai the point to gi hai tar de kan si mo ya so me am se cover up to no ho no da Some have the Mamangi MP election, the devastated BJP will never come back. That by that result, other more the BJP some installed to Halapay another room secretary, the government similar Ngambangam the government similar normalized away high naba. Adugi policies and the government same by Torpo plan, and Loze by Igidi. This is what I believe. I want to it's all useless exercise. As I agree that I got to remain saying, yeah, I'm set up a higher kind of idea had the key Biringa, Lashim the San Alco Budu, and the Yangs and the Yam Hens and the Langi Budu. I quite a come with the quick Biringa, Canogas, Lashim, because see Mugi involvement, lay late, I walk home, Mam Lark Rebecca. It's super important cases, man's involvement, lay late, and Kanakana, whose creation. Kanai creation no cookie group the government of India sin about peaceful or sin about fight or by team because human lalong mayam satar brand CM lesem sans of question so question mark ever mo matak lay say aduna handak lagi bi rang rang to mayam sing say birin ga lesem sans of ko ga mo da hair ga di il quail ha ga real subside ha ga du waklam smale rather than no government same on highway mo to koi honorables high tare member Hari former CM just to divert the issue, Moya Sono Mayam Sings here, Sole Habado. Highway motor government Lakani guy now do diversion to Mayam in Lojeba. I motor the Milkaragi one in BJP se Pamise BJP Pamse Manipur me layeba. Moina Pambe one in government hall position. BJP Pam government is super Pam. Was a live question the BJP Pamba Pam the no way, Miana Pamisi, state the popular government, Miang, but Miam is a canano me. How are you going to define the Miam? Karama Miam Nova. Karama Miam Nova popular government Pamina. Pierre Pandi, BJP government hall popular government Pamisi, Manipur lady by Yamba, just demandatory. I Pam de I palm the first of the bro. I the palm the Manipur to Matam the Matamduki 2000 the Tokyo Manipur is just a territorial claim you are me. 112 neighbor. Who is a Piadri neighbor? Lam to Gaga Nuigi, Lam Migilam, and a cookie homeland guide or concept of neighbor. The Kari government of Pando is a Karambahana Makutanga said that me I'm saying the government, the popular government labor. Popular government means Prajana legitimately electoral kind of Prajagi Apama among the stand to Wumudo. Ado that is called popular government. Akwai Bikal Dorena rejected Haitare Mayamgi assembly the warrior locum derby merely man since you still consider them Akwai Kenuki Prajagi legitimate rights to represent the Lobrane. I see questions the Popular government and a highly elected man, they had to talk government, the popular government, Oidreba. They haven't rejected. Center of BJP go over the Makta Moses Spade or BJP government on Poraga, BJP kitten damage control to Viana by the son of a Yaga driver, Yagadi Yadraba condemned or Bama. Sano Yadraba kitten in Laga, Kandi, Kaito Toroga, overhauling the Kurt Toroga Sapi Yagadra to get trial, then they did my lawyer. It's not a popular government. Okay, tell us it was hiding is I want to make it very clear. Ngasi mayam na popular government pame si haibagi maram haitare ko haibai maram di kai noida huzik PR sina khoi apam da tawdra haib da torokte aduna khoi dona phagadra haibagi wafam ama sumna adu mate nei na thengnai but then haiba mi mayam sing Manipur gi dona krai bu stand tawdori huzik moi gi leader khan bangam de
I want to make it very clear. Moi leader khan ngamde. Oza mathang round laksar ki oza kan tok je matam ji oza gi do khar hen no matam gi wana to amda de aina hiding is very clear with rakadi ko misunderstood to busu yaw gi. Okay oza na thambi ba hom si maroi na hoju hoju lai ba MLA sing si maroi na assembly si dissolve tok da na maroi ga suspended animation lai ba maroi ga mo still MLA mo in account to bu wani adu makhoi si miyam gi interest lebak interest sab chane thabuk lo wa to ngam da nin makhoi si MLA mo in account to thok traba mayang gi mandate si makhoi da lai traba pot amani haiba wa hamduni adu ga still miyam na Manipur da popular government na hoju hoju pami haiba si karam makhal gi miyam no haiba wa hamduni still oza nan masama popular government na hoju hoju lai ba MLA sing si na sem di pam di haiba wa hamduni lai si ina oza rin ku si da laksan ko zarin ko lai ba MLA sing si still makhoi si miyam gi ihul khana thawuk to bungam ki daba aduga miyam gi leibak interest thawuk to bungam ki daba still hoju baw da sapsa state am da lepangam da film da leibni na still makhoi si dissolve to da mo ga MLA mo in account to tar ga su still popular government ama same ba na same da ba si wang mo oidi still CS organization khana di adumak popular government ama Manipur thamu ha ba demand di tori MLA sing punsalu even how kiba nami khari mawang da December akoi gi hoju hoju lai ba June 10 ko evening pung taruk faw mong da government sem traga di MLA sing gi mayum ko yam thina miyam so I home la kani ha ba hom tham gi blai ne du still hoju ba kadai faw na sangsli gi ha ba hom di lai di aduna ozani kui mieng da still Manipur da popular government sem si miyam na ta seng na pambra aduga ta seng na popular government sem ta ga di still lai di ba MLA sing sina sem ba ngam ba gi film du ubra another fresh mandate to be time for the labor oza in ko kwanta Manipur miyam na popular government gi test se phangre 2 years suffering tawre 2 years akhoi se tum cha ba khang da ba khai adagi makutta laik tamaga lejagadaba kanghu me ama makutta khulai paira kanda Manipur kangani na tholkhiba timing thangre mioi lising humpu ena internally displaced people oina leidar mayum kai lejadadana masagi mayum da refugee oina leire haitare relief camp da mayam ama leire awana mayam mayok na se sahi ani popular government gi matam da na ba adai da popular government si noi kai doraga lai si barabar hangaga lakhibne noi na si gi tabuk logatri ba kai gi no noina akhoi gi damakta mi myam sigi damakta yaifana ba adagi constitution da piri ba akhoi gi political rights adagi freedom of speech na chingba adagi right to travel anywhere na chingba akhoi gi article 19 daga piri ba ko 21 daga piri ba adagi religion gi maram da so article 26 daga piri ba sigi issues hing se kamai to ge da loina constitutional keno se collapse to we ba popular government gi matam da ado mi mayam amana popular government do adugi against wa mayam ngang ki aduga makhoi kai dau lerige haibagi wahang mayam hang ka da makhoi do tokho haibagi pot phok da dum ngang na ba yaw ge ba okay adai di kamai to ge da makhoi na masana yajaraga tokpagi mahutta namdana double engine government na pairaga sumla e laaga khoi se sokchen be sum henjalak tawbu sida kadai dagi no khangde masana yaraga tawbune di thajade Honorable Chief Minister matamdugi na mana tang mapanda khangawdana resignation paper ma pi adaiduda mana admit tawde ai na resign to se ai ngale bak se nga ko ngamdre haibagi admission amadi tawde ba mana magi iba magi resignation letter duda kariguma demand khare yauraga ma resign tawwe haibane ba adugi resignation do tawro matamda how many days we got 9 10 11 12 phangi natro ada sambit patra ina notice ki khoi BJP gi in charge na la akanda moi me amwari sanada to matamda adudi ma to khradi popular government am CMC hydri do karigino maram de there was a directives from the center ko nang resign to ro adu president rule matam gra thamasi haibagi directives ama lakpa dagi ne ba ka leader am khandri do no ne BJP gi moi na ma ekta khallaga ga tawe ase khoi dum uraga lakrabani mamangi 2022 gi election du su moi na choose to me president way kanu way ase dum moi yam phajana moi na sana bangam ba moi gi against ngang wo mi amu khana president kari cabinet phangdaba adagi magi popularity mang ba kot pa sigi akhoi gi centralized tong na bagi keno se dum sataraga la ase akhoi dum ugra ne ba adai ga dore akhoi dai di president rule lai akhoi amaroi president rule lakpada the first person ko editorial ibase welcome president rule lai na toroga iraga ibase ai samak ne kai gi ibda tawba ngamam da ba politics hoi popular government duna masana politics tawrakanda rajniti yaurakanda vote kana bu honaraga mathangi chahi manga gi vote ama kana na bu honabada magi asonno me am leram gane ba adugi asonno me am do loina thaido kana president rule lerga di madugi asonbo do amta leroi chamana ba treatment am torokani na khoida yam thaja ba ma lei hidana khoina madugi pot to appreciate tawge ba
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯜꯂꯝꯃꯤ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁ ꯑꯃꯅꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯊꯥ 3 ꯃꯈꯥꯏꯐꯥꯎꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯇꯥꯟꯅꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯥꯖꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯄꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯐꯒꯥꯔꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯃꯛꯑꯒꯗꯤ ꯊꯝꯃꯛꯏꯕ 356ꯗ ꯊꯝꯃꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯊꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯏꯚꯟ ꯏꯐ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯣꯁꯦ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯔꯥꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏ ꯑꯃꯇꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯇꯥꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯇꯥꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯏꯍꯧ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯁꯦ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤ ꯁꯦꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯍꯧꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯨ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯇꯥꯜꯂꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯍꯟꯕꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧ ꯁꯦꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯌꯨ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯃꯣꯏ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯣ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯈꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯥꯎꯔꯒꯅꯨ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯈꯔꯒꯤ ꯂꯝ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯈꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ MLAꯁꯤꯡ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯟꯗꯔ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯪꯉꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯎꯅꯔꯨꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯎꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯔꯣꯝꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯪꯊꯅꯕꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯑꯦ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯎ ꯀꯦꯟ ꯗꯦ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯒ at the same time ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯟꯁꯔꯇꯤꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏ ꯗꯥꯎꯠꯐꯨꯜ ꯂꯩꯅ ꯂꯧꯕ꯭ꯔꯣ No, doubtful oiba haiba nati. See, reality ne. Without revoking the president rule, without revoking the animated suspension, how can this MLA sing do? Maduna kamaina claim togdo no ba. Claim leader sembe hai claim togdi hai, but government form togge hai gade leader ma yarni adagidi moigi suspension se. See revoke togdana moi government sembe ne claim tog sunya yaro ba. Adu su legitimate oide ba. aduna sigi area sida leader thok tabagi area ama leire suspension da leibagi area ama leire aduga sigi sida moina government akoi sem na ba claim tore khole na pangai da haraga miyam gi ihau se miyam na makhoi da tainara ani mathangi election da akoi soira ani haibagi sida moina miyam gi luching bagi miyam gi mamang thoga luching ga da makoina akoi president akoi government sem na ba honaraga leiri haibagi propaganda sida magi nakna ba singduna magi nakna ba misu khara lerim gani MLA ni na moina support to hol kan da thamba adugumba yamna dirty politics ne bse most dirty politics ne ba tawrise aduga amasu mu haige हाइजगे अहमगी राउंड सिदा नुंगाइनबा यामुंगनासु फजन पनबिखिबा करिगिदमक्ता चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंगा लैसेमा सना जावा ऑनरेबल राज्य सभा की MP अनि सि करिगिदमक्ता याम हाथु हाथु कौग्रिबनो सि अखोय याम मुन नैनबो यायबा डेट 7 की नुंगदांगदा फारकांदा थादजना विदाउट एनी अनाउंसमेंट फ्लैश बन हाइतारे फ्लैश फ्लड नतबा फ्लैश बन गो अदुगी मनुंग अदुगुमा मा तौरा कांदा मी खुनिमक लुहोंग के होंग का हेले दगी नुमितु द तौगदबा लागी थोरम करम का हेले अदगी अरुबा अना लायंगी लंबी चटप फंगन दिगे देवा कगिनो दैट बन वाज सो हॉरिफिक दैट दे यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट बन को कगिनो बदा चिंगदुम गाना सोरोक्तल थम्मिदो टाटा दीपर म्याम न पुरगा थम्बनी अदगी लेबाक को खारगा सोरोक को खारगा थम्मिदो क्रेंग सिजनरगा थम्मिबनी अखोई हुजिकी JCB गासे वाइबद ममन क्याम संगे अखोई खंगी गा पुंग अमदा लुपा लिसिंग अमा नि लवि मंगा लवि तरा लवि नत्रा अदगी टाटा मिनी ट्रक सिंग दुगना पुरैबा लेबाक तुना कदाइ दिनो पैसा न क्याम लरंगनी पैसा याम चंगमगने बसिगी अदुदा तौगिबसे अदुना पूरा होई माई पाकना बुबुदी तौबोरंगनी अदुदैदुदा मिपुंग खनिमक लोइना वारकांदा इवन नुमई कापतना खोतना तौबगी थौदोक फाव यावी मियाम पुंगमकसु सावगेबा करिगिनो दा अरामबाई तेंगोलगी लुचिंगबा अमा फागिबगी चुम्मी मियाम गे सावदो फुदोरप तामनी ngamnabo honarapasida
pura keno se Manipur se civil war ri mong am khakta la aba tanja du da adugi numit ni shu bu ne ko wi se date 9 da ne ba chatli se natro 9 da chalaga dugi nungdang da wari sanara kanda adudai du da wari sanabu du da sarkar sembagi khot bagi wari sanabu oramagadi that will be another matter ko yam keno to wor gani moina sanari wari da khoi khangde khoi ta de close room da sanabani kari haram do na khangde adubu nonga laga the so called arambai tengol na press conference ma toroga khoi ban handu hai ban hadu po du ga moiga mari lengram da badi hai mari lengram da badi hai di arambai gi justification de yam chummi mingon da awa piba smile to dana torisi akhoina tawrusina adagi rambai nataba mi myam na changchal akanda keno arambai gi mi chathina ba torpa kholak pasi myam sina maram or kaina ha yam phajaba keno ni but adu handokra matung da a3 go wari shanara ne ko wari shanari ne nongan bagi pung ahum ta badagi aduga sanara kanda some kind of solution la akanda tholok pagi mami si am chong ta ba whatever the chief minister talk in at airport Hari Singh said it's another story when the real story is ko man consult or thamakanda adu mai ngang magi mo okay thalachiru ajani ko maroina Manipur da May 3 koi 2023 dei thorok khiwa Manipur gi irang asigi manung chan ha bitari even irang si lakting wa adu irang manung da phok da Manipur da popular government am lermi Manipur da chief minister embreng luching government am lermi haido government si matam dani yam kanna Manipur da Manipur crisis Manipur gi irang thokri haido irang si da Manipur government na matam du lermi state government na Manipur gi laiba miam na pikiba popular government miam mandate na sengki government na Manipur crisis solve to wong khida baitare solve to wong khida budi miam na pen da baitare miam na pen da budi Manipur da PR lakun fai haidana even PR lakun mutam da bukta miam si welcome to khep tare PR na Manipur gi solution so in porokani ha gi adu even PR lak la forward da Manipur da laiba issue si solution propongam da ba aduga PR sina su ngasi baw da masak thokpa tare laiba issue si gi laiba crisis si gi solution prokna ba road map ho baw da governor na puthok ngam da sing ga even PR da baw ta thajan ngai work ta ba pelak ta film lakpa aduna Manipur da miam gi makai popular government ama yam thuna PR gi mohta ma lakpa pami haina demand tori si kar muhalgi khoigi popular government no masi taseng na anoba fresh mandate no khalaga khanba popular government oigodura adoge still suspended animation leiba MLA singa sina amu hana semba do hongi government no oigodura haibde sigi chapchaba khoigi miam da khangunba miam gi clarification amadi aduma akhoi MLA singi marakta miang marakta khudunga samamna si leitana ba gi lambi da sanction bagi tangai faddi leidi hebne do even chief minister hanagi chief minister NP monsung koi MP la sima sana jawna Delhi da Union Homes amesa wari sana sat kham da halaka ga ngasi airport da phungtoli wahum simbak maki wafam simbak taseng na miam da wahi khara lot laga phungtok pa dung ba phung fa ta statement oigadu ra habagi chingna bo lei habaduni